Merħba refuġjati. Kienu l-kemtejn miktuba fuq biċċa drab imdawra bix-xemat tar tilħat fil-għaxija. Dan kien il-messaġġ ewlieni li miġema żgħira ta' persuni ridet wassal f'attività li tellet fil-bajja tal-Exiles ta' Sliema. Permezz ta' din l-attività, pajjiżna ngħaqad mal-Ajta Internazzjonali dwar il-bżonn li tittieħed azzjoni dwar ir-refuġjati. Ajta li favorija qed isiru bosta demostrazzjonijiet f'pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. F'ta' Sliema, il-miġema li nġabret u rid solidarjetà ma' dawk li tilfu ħajjithom fi triqithom lejn l-Ewropa u ma' dawk li għad iridu jibdew il-vjaġġ li ma jafux fejn se jwassalhom. Fl-istess waqt appellaw lill-Ewropa biex timxi mar-responsabbiltajiet internazzjonali, tagħti protezzjoni u sigurtà lir-refuġjati. We organised this activity today together with hundreds and thousands of people throughout the European Union and beyond to say refugees are welcome. Where there are people fleeing for their lives and facing persecution, we want to reach out to them and offer them a hand, and our message is we will do everything to protect you as we would want others to protect us. Kull xema li nxtelet fissret żewġ affarijiet, tama ta' ħajja ġdida għar-refuġjati u l-memorja ta' dawk li tilfu ħajjithom. Fost dawk li nġabru għal din l-azzjoni paċifika kien hemm ukoll numru ta' refuġjati li fis-snin li moddija għamlu l-vjaġġ li wassalhom f'pajjiżna.